Инженери пуласлығы осталықпа вереню центрин пайда жизнь ешне Чуваш пачалық аграрий университетіне кіртмезінжі республика бұшлығы Олег Николаев Самар облачынчен келіне делегация бетел май. Регион Адалановын институтын тіп директорыне. Самар облачын губернаторын Канашшине Ольга Михеевна шак аслы шкула шитсе гурмазынжы. Чуваш пачалық аграрий университетінде селекция енебе 13 проектсен бұрнышланашы. Организация земвали технологии документезем туза барашы. Шивечи дузембе индустрия партнеры земвали комплекслы программы земғадырлеші. Пәдемашли инженерии пуласлығы пужару ослылық наци проект жебе келе жүлін бұрнышланат. Чанбегех Чуваш пачалық университетінде республикари транспорт адамашностроен дыдымня адаландараган инновациялы проектсем қадырлес тәлевлі центры ұжылі. Чуваш ен пиде шанчы партнер. Сирин республика правительстве мәнбур эшлетел булузине хастар хучунат. Сириун жун тавдывадып тере Ольга Михеева. Шамбегех вачувашхем буштахинчин иги ойдыват атсаба мапулу жуитра. Ослылықпа вареню центрин республикари уйрымне ергелеме, тада шагеже ерси брагана зуйлама. Чуваш республикин варендю министрин Дмитрий Захаровын шидес вағытра шагайдыват атсаба малла. Эшлетел булура Сириус центрба тачы шығынза вайгурасы жин-жиндегалашреш. Аджазине пулас профессибе школ закенченех туслаштарны пиде пілдерішлетері республика бұштығы Олег Николаев. Пілдір республикара көйенебе пиле класс учнычы. Вәзен жүмне тебір твачыр жирен бірі жоғучынмалла. Ольга Михеева Чувашхен ребулномай асты школзен студентчизембе тәрлі технопарға шитсе грума балыртыры. Республика Гларымвале Регина Кубайкина, Милена Алексеева, Павел Иритков.